I 10 ljudi, dobro došli u drugu sezonu Minecraft preživljavanja. Ok ljudi, sada samo da vam objasnim zašto drugu. Pošto sam se ja pripremio za tutorial koji ćete uskoro vidjeti. Znači, slučajno sam greškom obrisao onaj naš svijet. Tako da, izvinite. Ok, sam malo da pojačam. Ok. Sada, idemo znači novi svijet. Ok, ovo je neki, znači na kojem vam pokazujem tutoriale. Pa njega neću dirati. Ok, nazvat ćemo ovaj svijet S, ajde 12, ok. Opstanak, još mogućnost svijeta. Građevine, znači tamnice i tako to, sela, da. Uobičajeno, buvom sanduk nećemo. Dozvoli varanje, ne. Ok, pa to je to. Pravimo novi svijet. Ok, malo će sada trebati samo vrijeme da se svijet učita, pošto, ne znam ja, slabije komp, valjda pa to. Ok, izvinite, malo sam se samo prehladio. Ok, ajde brže. Ok, a što se tiče, znači, na serveru Minecrafta, pa, pošto druga sezona, odlučio sam ipak, znači, da mogu, znači, krenuti bilo kad, pa možda, ko zna, bude i nakon ove epizode, znači, preživljavanje ova prva epizoda, pa nakon toga, pa ćemo vidjeti, znači, snimat ću na Pika Networku, na Motika Craftu, preživljavanje ćemo tamo sa drugom, vjerovatno, ako on bude mogao, i on je, znači, ima YouTube kanal, znači, ne znam ako ga znate, Sony Gaming. Ok, samo da se sve to čita. Čitavi se bre. Ok, svi mi tu su odmah. Ok, da gledam se mjesto. Pa ovako, kada gledam nije loše. Odbra to šteka, hej. Šteka. Ok, to je samo šteka dok se svijet ne učita. Ok, ljudi, stvarno nije loš svijet. Pogledajte, znači, tu imamo. Ok, ljudi, jedno dole je ladno, znači, kako je ovako bug, kako šteka, znači, pogledajte, imam, vidim dole spawner, znači, ladno, ovako, tu je nekako ispod, super, ekstra, znači, imam tu jedno ta drva, kažu kako se to još zove bez snijega. Ok, ovo znači imamo ovako, obično, vamo, znači, livade, može se i naći selo ekstra. Ok, samo ne vidim ovce što je problem. Ali dobro, ne znam da mi uzmemo drvo. Samo malo. 4, dobro. Pošto sa 5 mi zna vraćati blokove. Ok, na serveru taj problem imam. Vraćam blokove, ali dobro. Opa, slučajno. Ok, ajmo još jedno drvo da posjećamo. Znači, ladno sam sada, pošto ja nisam snimao 2 dana, znači, ja krećem još malo u školu. Ustao sam u 5:45, znači 15 do 6 sam ustao, samo da bi snimio ovaj klip. Znači, vidite koliko mi je YouTube značajan. Ok, samo malo. Dalje odmah i... Ok, sjeme. Počeo sam, znači, stavljati slike na, znači, klip, kako kažem, na sličice, znači... Ne znam kako da vam objasnim, ne vezi, uglavnom, znači, počeo sam to stavljati. Sada za drugu sezonu... Za drugu sezonu će sličica biti drugčija. Našao sam još jednu ekstra bolju, znači sličicu. Ok, ljudi, idem tamo uci. Super. Ok, sam napravim štapića, to i mač. Ok, ajmo dobijemo tamo. Za sad vidim samo 2 ovce. Trebalo gdje ih ima više, no dobro. Ok, da samo malo nisam ovo provjerio. Ok, izvinjavam se, ovo je bilo na miroljubivu slučajno.
Izvinite, ali dobro, brzo sam vidio grešku, pa sam ispravio. Umljucu. Ok, jednog guna. Samo molim taj da daj ti gun. Ok, dolaz vama. Šprint za ocom, drži ocom. Tako. Ok, druga. Ok, ovdje ovaj. Gljive. To super, naćemo još drugu gljivu i moćemo začinati supu. Ok, ne znam da li idem tamo dublje u šumu. Pošto bojim se da ćemo se izgubiti. Ok, ali sada, znači, ljudi moji, privremeno ćemo biti ovdje. Nećemo baš, znači, kako kažem, tu praviti kući i to, ićemo dalje. Ali ovdje ćemo ostati samo, znači, radi ovoga spawnera. Pa ćemo onda, znači, vjerojatno u drugoj epizodi ćemo do toga spawnera, pa... A daj, brate, ne viš ovci. Znači, ićemo do toga spawnera, pa ćemo krenuti negdje dalje. Ok, evo mi nasad ipak. Izgleda su bio samo dvije ovce, što je problem. Ali dobro, bolje što nego ništa. Već savio me da šprintam, pošto onda ću istrošiti bit ću onda gladan poslije. Jesli imam ovdje okolo hrane, ali to neću da ubijam. Ok, sadnica. Evo posim vamo. Ok, tam, ok, on je bio neki bug, pa mislim štekale pa nije u cijelo dio svijeta. Evo koliko sadnica, brate. Ok. Vidimo što još možemo napraviti. Napravit ćemo jedan kramp. Da možemo negdje napraviti kuću u kojoj ćemo biti, znači ne znam samo gdje ćemo vidjeti. Samo da ponesemo rantalu, ok. Nađemo to mjesto gdje ćemo biti prvu noć. Negdje gdje se možemo lako kopati. Ok, možda ovdje pa da ovo popunimo i okolo samo zemlje, ali treba kopati i kopati i kopati. Ok, ovako ovdje, pošto vidimo na velikoj brdu, pa mogli bismo. Ok, super, da je glina, ako nam bude trebalo, ali ne bi rekao. Ajmo još ovako da napravimo malo veću kuću. Ok, evo super, odmah i ugalj. Možemo možda odmah i krenuti kopat, mada ne bih rekao da imamo vremena baš. Ok, odmah uzmemo ugalj. Ok, ajde. Ok, već sam malo ogladnio. Vidjet ću možda ubiti koju svinju. Ok, ajde. Brate, koliko uglja. Gore. To, još malo, ajde. Ok, imamo vamo još. Ok, bit će ovdje kraj. Ok, ovako ćemo ajde onda napraviti neka kuću, neka budemo veća. Ok, vi slabo vjerojatno vidite. Dobro, da se radi. To. Ok, ne, ovako nekako, znači, nam bude. Ok, samo da odmah napravim. 1, 4, znači baklje. Da vam osvijetlim, pošto vjerojatno ništa ne vidite.
pošto kamera znači nekako smanjuje vidljivost, kako kažem, i u mraku ne vidite ništa skoro. Okej, ajde. Okej, puče krampe. Okej, ajde, ovdje ću držati u radnu tablu. To treba nam još jedan kramp, evo ga puta kameni. Okej. Okej, duplo brže. Dobro. Dobro, da postavimo baklje. Ovdje ćemo ovako tu. Okej, čim ćemo sada zatvarati pa zemlju. Okej, sam tijelo gdje je sunce. Okej, ajde gore, penji se. Ja sam gdje je sunce. Okej, još malo ću zaći, tamo imamo malo vremena da ubijemo par svinja. Pošto za svinje je teško naći mrku, znači treba naći selo ili ubiti zombie villagera, no ništa. Okej, evo ga ovdje mesa. Okej, čak 5 komada, ljudi moji. Okej, evo i ovdje. To što je ovo pećine neke, nećemo ići tamo. Pošto već čujem i zombije, nećemo ići sigurno. Pa okej ljudi, ja znači, to bi bilo to. Okej ljudi, jedno ekstra. Ovca latna, super. Rokaj ovcu, gledaj. Okej, babuje. Okej. Samo vidio sam budu, ali gdje je otišla, okej, pokupili smo je. Super, idemo napraviti odmah krevet. Pošto evo, vidite, brzo će i noć. Okej, ja budem još printam, ali dobro, ispećemo mesa. Okej. To smo kupili kako mu ljepše izgleda. Okej, ajde pravi krevet. To. I... to. Gdje ćemo krevet pa? Ovako ovdje. Ovako tu. Okej, da imamo kamena, imamo. Da napravimo na peć da stavimo meso da se peče. Okej, ugalj tu. Meso tu, ekstra. Okej ljudi. Evo, vidite već sunce, znači je zalazi. Ajde brate, penji se. Okej ljudi, to je bilo sve za ovu epizodu. Znači, uspjeli smo naći vunu. Našli smo mesa, našli smo gdje ćemo znači privremeno biti dok ne odemo u naš spawner. Okej ljudi, vidimo se u drugoj epizodi, znači bit će samo da kažem i u dijelovima, znači kopanje pa više dijelovima 3 dijela. Okej ljudi, vidimo se, pause!